Eyo broski uyu ni P1 promoter, iyi ni Truth TV Rwanda, ndongeye ndagarutse muri cya kiganiro. Uyu munsi rero nkuzaniye abagabo batatu, tugiye kureba ikintu bagiye bahuriraho. Aba bagabo batatu rwose baramamaye, basize amakuru mu minsi ishize no muri iyi minsi kwisi yose. Turaza guhera ku mugabo bita PDD wo muri Amerika. Uyu PDD uretse kuba ubwabyo yari umusitari rurangiranwa, yari atunze amamiliyoni menshi y'amadolari, ni umwe mu bantu bari bazwi muri industry yo muri Amerika, muri industry y'umuziki cyangwa industry ya entertainment, showbiz kwisi hose. Uyu mugabo PDD kuba utarumuzi ubwo byaba ari ikibazo cyuko wowe utakurikiranye showbiz neza, ariko PDD ni umwe mu bantu bafite izina rizwi cyane hano mu isi kurenza abandi mu bantu. Rero PDD uyu mugabo bimwe mu byamugize icyamamare harimo no kuba yari umugome, cyangwa se bimwe mu bikorwa yakoraga by'ubugome, kubera yuko PDD uretse kuba yarakoze umuziki, akaba yari afite amastudio atandukanye, yaramanagingaga amarebo. PDD yari afite igitaramo kiba ngarukamwaka mu birori nyine bye, ariko bino birori yavugaga ko, cyangwa se abagezeyo bavuga ko PDD ngo iyo yashakaga kugukoresha amabara, iyo yashakaga kugusambanya mu kibuno, ngo hari ahantu yakujyanaga. Aho hantu hari muri tano, yakubwira ati urakora ibi ngibi, wabishidikanyaho bakakunyujugunyaho muri tano. Ngo habaga harimo inyamaswa z'inkazi washoboraga no gupfiramo, kubera ko ngo bamwe mu bo yanagagamo ntago bagarukaga. Urumva rero ni ikintu cy'ubugome cyane. Ndetse PDD hakaba harimo, yari afite aho ngaho muri iyo tano, yari afitemo ikindi cyumba yakoreragamo abantu, abanzi be cyangwa se abantu baje muri ibyo birori bakanga kumwumvira, yabakoreragamo torturing ikambaye cyane. Urumva ko rero PDD mu byo yakoze harimo ibikorwa by'ubunyamaswa. Justin Bieber we yaravuze ati ubuzima bwanjye nabuburiye kwa PDD, umunsi ninjira kwa PDD nibwo ubuzima bwanjye bwahise buba nk'ubwa Sekibi, nibwo ubuzima bwanjye bwahise buhinduka. PDD kandi noneho si Justin Bieber gusa, kubera yuko n'umugore we bashakanye, uyu nguyu yagiye mu rukiko aravuga ati PDD yankoreraga ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Urumva ko warashatse umugore ariko ugakomeza unamuhohotera bishingiye ku gitsina, ni ikindi kibazo. PDD rero ni umwe mu bantu bakamejeje, PDD ni umwe mu bantu bakoze ibyaha, kuko barakubwira ngo n'Imana na shitani ubwe, PDD apfuye ngo ntago hagati y'Imana na shitani ngo ntago yabona ikimwakira. Urumva rero kugeraho n'inshuti zawe n'abakuzi bavuga ngo ubwe shitani ntago ishobora kukwakira, kuko ubwabyo uyirengeje ubushitani. PDD rero ni umwe mu bantu bagiraga imigenzo ikomeye cyane, kandi mu bitaramo bye hakaberamo amabara, kubera yuko yari yaratanze itegeko ko bimwe mu byabereye mu bitaramo bye bizavugwa nyuma y'imyaka 20 PDD apfuye. Uyu mugabo ubwe na shitani ntago uzamwemera. PDD rero nyuma yo gutanga miliyoni 600 z'amadolari ngo bamurekure, ibingibi urukiko rwarabyanze. Ibingibi urukiko rwabiteye utwatsi, kubera yuko PDD bimwe mu bintu yakoze amabara, kandi PDD diruye ikaba irimo n'abandi bantu bakomeye. Bishoboka ko rwose tuzumva byinshi mu rukiko rwa PDD. Nubwo buryo rero mbakoreye kuri PDD, ariko nzabazanira ikindi cyegeranyo cye kirambuye, turebere hamwe who is PDD, ni ibiki noneho nyirizina yagiye akorera bano bantu bari kumushinja ihohoterwa, iyo migenzo yo kunyweramo amaraso, iyo migenzo yo kubagiramo abantu, iyo migenzo yose PDD yagiye akora, hamwe ababirebaga bose bavuga ngo PDD ubwabyo na shitani nyirizina ntizamwemera. Nzabakorera icyegeranyo rero kuri PDD, twumve PDD ubugome n'ubunyamaswa bwe, kuko barakubwira ngo PDD rwose ngo yari mubi cyane kurenza za nyamaswa z'inkazi zigira ubugome kandi zigira n'imyuka mibi y'ikuzimu. Ahangaha rero reka dukomeze tuve kuri PDD Sekibi nyirizina, shitani mukuru niko bari kumwita muri Amerika. Reka dukomereze ku mugabo bita Kazungu.
Uyu Kazungu ni umugabo w'umunyarwanda wabaga hano mu Rwanda, ni hano afungiye. Uyu Kazungu rero nyuma yo gukora ibintu abanyarwanda bakikanga, nyuma yo gukora ibintu abantu bagakangarana, Kazungu ni umwe mu banyarwanda bakoze amabara kandi bayakora mu gihe rwose mu gihe abantu bari bafite amahoro, mu gihe abantu bafite amahoro, kubera yuko kumbwira ngo ufashe abantu barenga 30-40 urabishe muri iki kinyejana cya 21 muri 2023-24 ukica abantu bangana gutyo, aho ngaho uba ukoze igikorwa cy'ubunyamaswa, aho ngaho nta bumuntu uba ufite. Ni muri ubwo buryo rero uyu nguyu Kazungu Denis wakatiwe burundu amaze kwica abagore barenga 45 nyuma yo kuzajya bakura mu tubari, kuzajya bateretera ku ma internet ahantu hagiye hatandukanye, akabaha amatike bakamusanga iwe. Kazungu yarabanzaga akakurongora, akagukorera iyicarubozo, yamara kubisoza Kazungu akayita gukerera ingoto, ubundi yarangiza akakunaga mu cyobo yari yaracukuye iwe, kubera yuko Kazungu yari afite icyobo, yari afite tano yanagagamo abantu yamaze kwica. Ubu bugome rero ndengakamere nibwo bugome bwabaye hano mu Rwanda muri iyi myaka ya vuba, abantu bagakangarana bakumirwa, kubera yuko n'ababyeyi baravugaga ati Kazungu uwo nguwo ntagakwiye kuba mu bantu. Uretse no kuba mu bantu, ubugome ndengakamere n'umutima afite, uretse byonyine no kuba na shitani ubwe azayigera imbere akabura icyo kuyibwira. Kazungu yari umugome uhambaye cyane, kubera yuko ukumara gusambanya umuntu ukamukerera ijosi, ukamukata amabere, ukamukata intoki, ukamukata ibiganza, ukamukata amaguru, ni bimwe mu bintu bigaragazwa cyangwa se bigaragaraho ko ubumuntu uba wabutaye aho ngaho, ahubwo uba wabaye inyamaswa. Nyuma y'iyo nyamaswa hakarengaho ikindi bita kuba uba wabaye sekibi satani, kubera yuko ibintu nk'ibyo ngibyo kubikora ntago na shitani ubwe ntishobora kukwemera, turetse no kuvuga ngo Imana ngo yajya muri negociation nawe. Na shitani ubwayo tuzi ko ari sekibi rusoferi nyiri bibi byose, aho ngaho ntashobora kukwemera. Ngende B1 promoter yikaba Truth TV Rwanda, kora subscribe tujye tubana 5 ku kandi. So rero reka n'uyu Kazungu Denis, umwe mu banyarwanda b'abagome babayeho, umwe mu banyarwanda bavuba cyane muri iyi myaka ya 2023-24 babayeho, bakoze ikintu cyangwa se bakoze ibintu abantu twese tukarebana, abantu twese tugakangarana, kubera yuko Kazungu Denis yabashije gukora ibintu bitakorwa n'umuntu uwo ari we wese muri iyi myaka ya vuba, kuko kwica abagore 40 na bangahe ukarenzaho n'abagabo bangahe, kubera yuko n'abagabo nabo yabagezeho. Kazungu yarabishe. Ibyo byongere bikwemeza yuko uba uri inyamaswa, noneho yiyambitse umutima wa sekibi satani, aho ngaho uba uri umugome, n'Imana itazigera yibuka ko uri mu we yaremye. Na shitani ubwayo itegeka abantu gukora ibibi, iyo wageze kuri urwo rwego na shitani ubwayo ntiyabasha kukwemera. Ikiganiro cyacu reka tugikomereze ku mugabo bita Baritazari. Baritazari rero ni umwe mu bagabo bo muri Guinea, ni umwe mu bantu bari gukangaranya isi uyu munsi, ni umwe mu bantu navuga bakoze ibintu isi gakangarana muri uyu mwaka 2024, kubera yuko Baritazari uretse kuba uyu mugabo yari ministri, yari afite amafaranga, yari afite ubushobozi, uyu Baritazari ni umwe mu bantu bakoze ibintu muri Guinea no muri Afrika hose ku isi muri rusange, isi yose igakangarana, kubera yuko uyu mugabo ngo nyuma yo kwandura agakoko gatera sida, uyu mugabo ngo yiyemeje kuyanduza buri umwe ari wese bazaryamana. Uyu mugabo yahereye ku mugore w'umuvandimwe we, uyu mugabo ahera ku mugore uvukana na perezida, uyu mugabo ahera ku bagore b'inshuti ze magara ararongora. Uyu mugabo kandi si ibyo gusa, kubera yuko yabaronguraga yafashe amashusho ari gufata amavideo, uyu mugabo yaragiye arabahetura abagore bose binjiraga muri office ze, abamusabaga serivisi, abagiraga gute, abangaba baragiye bose baba igikoresho cy'uyu mugabo Baritazari, baba inganzwa ze.
sinzi ukuntu nabivuga ariko wagira ngo yari afite uburozi, ariko nawe yaremeraga agashora. Baritazari ni umwe mu bantu rwose muri Guinea no muri Afurika muri rusange basambanyije abagore benshi. Ahangaha rero hari ibyaha ukora na shitani ubwayo nkavuga ni ahangaha ntizakwemera, kubera yuko gusambanya abagore 400 ufata amashusho unagambiriye kubatera agakoko ka sida, ahangaha uri ikiremwa, uri sekibi, uri umugome wa wundi wiyambitse uruhu rw'intama, kandi uri ikirura cy'inyamaswa mbi kiyobowe n'imyuka mibi ya sekibi Satani Lusuferi, uw'Imana yirukanye mu ijuru ikamwohereza mu isi akaza gukora ubugome hano mu isi, kubera yuko uwo ni uba ari boss wawe sekibi Satani Lusuferi. Kubera ko ntago wambwira ngo gusambanya abagore 400 ubose ugamije kubanduza ubwandu bwa sida, icyo ngicyo cyo mu cyumve. Nzi ko kino kiganiro cy'aba bagabo batatu muri iki kinyejana cya 21 muri iyi myaka ya 2023 na 4 aba bagabo batatu bazasigara mu mateka ya Afurika, kubera yuko uyu nguyu Baritazari gusambanya abagore barenga 400 bose ubafata amashusho ugambiriye kubanduza ubwandu bwa sida. Baritazari genda wowe uri ikindi kiremwa, uri ikiremwa cy'umwijima n'Imana ubwayo idashobora kunegosiyaho, na shitani ubwayo nijya kukwakiriza abanza yikangemo, kubera yuko Baritazari ahangaha yagaragaje ubugome ndengakamere, kuko gusambanya abagore barenga 400 bafite abagabo ukagenda ubafata amashusho bikazajya kurangira agiye hanze, noneho hakiyongera yuko harimo n'uyu mugambi wo kubanduza ubwandu butera agakoko ka sida. Ahangaha ni ikintu ubukoze gihambaye, ni ikintu ubukoze kizasigara mu mateka nk'ay'uwo bita Gengis Khan wasambanyije abagore barenga 100,000, 1/2 cy'igihugu yari atuyemo kikaba ari abana be, kandi abo bagore bose akaba yarabasambanyaga ku ngufu no ku gahato. Ahangaha uyu mugabo Gengis Khan muzamwumva mu mateka. Baritazari rero araje arongeye aramusimbuye. Baritazari ni umwe mu bagabo banditse amateka kandi mabi anasebetse ku bantu b'abanyacyubahiro muri iyi myaka turimo ya za 2024. Reka nsoreza ahangaha, njyewe na B1 promoter, iyi yari Truth TV Rwanda. Kora subscribe tujye tubana 5 ku kandi.